Hello everybody and welcome to Thursday. Hope you're having a bush klein Vrydag. But listen, yeah, man, I must now have the situation in the taxi, the Belleville taxi nogals. I get in and you know must now when you have this fresh shower, dat jy must nou lekker man. Maar ek klim in die taxi is stil en jare, ek het so 'n slight belspolsie gekry in my gesig net so gegaan. Die man stink dan na hom, boerdraai. En die auntie wat voor my sit, kyk vir my en sê, hier voor by die stoel, ek dink toe, die gaan nie weg hier. Sy het my perfume, toe spray ek net so. Sou miste nie decide om te draai nie. Hy sê nog, dink jy, toe sê hy, no, this is from England, he must speak for English. And then he asked me, do you think that I stink? Toe sê ek, nee, jy stinkie, jy ras. Ek sê, even though we might be lacking water shortages, jy kan at least gestinger van jy ryk na kak. Hy het my so verstom aangekyk, maar jyre, ek gestink. Ek had die dealie, my sinuses, ek het even ailments opgedoen, in die taxi. But let me tell you, moral of the story, a cup of water of day definitely keeps the flies away, nah?